Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te in jawa in chibai kan buk le theu chewa voin hi March ni som le pakhat thotan ni ania Haiti rama gang ho ten khopui chunga boina lian tak tak mai han siama mitang tam tak te an tlan chuan huwa khan police station henge mozat chu an bai chun jom boka ma se Haiti police tele sipai te baka ramdang ten Haiti khopui poimo tak tak tele an capital ber Port-au-Prince chu ven him tumin malak na anai tranta Haiti a thil thanjal dan tur hi rin thiam po a har sa tahle ani Haitian Prime Minister Ariel Henry chu Puerto Rico lampanga akalani ti kanron report towa ma se Puerto Rico tangin Haiti khopui Port-au-Prince lampanga lokile tumin thona mangin alolet lea ma se Haiti khopui poimo tak taka airport ta chu Haitian gang hoten nasataka an baina nuaya aw meka wangin trum ahim chialawa hei mai baka hian an khopui ber Haiti capital Port-au-Prince lampanga po an airport te sipai ten laklet le tumin han bai mek boka hei wang hian Haitian gang hotele sipai te in ka na athleng deuh renga hei wang hian trum ahim chialo boka Prime Minister Ariel Henry po tuna chuan kirle thailovin Puerto Rico lama akirle ni tin BBC chuan nizan dar kwale achan vevela khan an puangjar ani hetianga Haiti khopui Port-au-Prince angai po tharum thoa in kanale in dona achwa tak me kawang hian United States of America chuan Western Hemisphere ramrathai bertia an soitrin Haiti an embassy chu kharmai chu an la hreviona US embassy Port-au-Prince sa lo thai lowa om tur staff tati chawlo chu staff dang jong non-essential embassy staff ta chu thiar chuak turin thutluk na an siamta a hei wang hian American troops te Haiti khopui Port-au-Prince sa hian lutin security akhau thayang berin an kalpui meka embassy staff te an lak chho hun chung hian gang hoten an ti buailo na turin US sipai te hian ven himna an kalpui ri dona hei hi gang ho te an daulet na nilawin an embassy staff te ven himna turatana US hian alu tirte an nia embassy staff then khat te an ho nuwa hian sipai tamzo khichu kirle turangai an nia heti role hian American troops enge mozat chu US embassy le lo thai lowa lom ngai staff te chu ven himna khaujok an pe chun zum don in an soibok ani Haitian Prime Minister le an sarkar official ten Buena chuatira nithum chungatana state of emergency han puan chu ahun chung haral ta ka wangin extend ania thakhat chungatan state of emergency hi puan chun zom ani tabok ani Haiti buena chungchang kanron soina kan video masalama khan kan soilang towa Haiti ram chunga thil thendan dik tak hi arap thak lea human right violation lian tak tak mai athleng meka hei wang hian thalak te YouTube lampanga rondalan hi aram chialawa YouTube lampangin remanti chinte kan rondalanga Rainbow Mizo Channel in Telegram group kan siam link hi video description lampanga hian da ania join du tan Telegram installa setup in Rainbow Mizo Channel Telegram group hi join thairang ania thil thendan tlang puite kan rin thiam thaina turin thalak thren khat te po kan post to ani tichon chanchin tharlama hankir le taila Haiti ramchunga US in an embassy staff te engmozat la chok tura thutluk na asiam na chan hi US embassy compound atanga nai vai takle airport chevela te tharum thoa silai le ralthom chikrang rang manga in beina athen ranga wangin embassy hi khari lawin honchun zom aninga amai road chu voile khata nothok tu jongjong te roi chuwek na tur hian thil harsha haum thei wangin engpo thangsela Haiti US embassy staff te an himna tur hian na thok tu tamjok ta chu lak chho phot aninga tichuan Haiti airport hi man thailawin haum chun jom zelani point US army chopper manga mitlem jok na thok tu te olsam taka lak chho ani thaina turin US hi ain buat sailoka mitam tak ta chuan an ngai bok ani AFP News lampang chuan report an pek danin pre-down operation chu kalpui me kania helicopter mangin embassy staff te hi ruai chho me kan ni tin voin khan report an pebok
khovel media rang ta chuan zirtop ni vela khan Haiti khopui chung le a che vel mun tam tak chu gang group ta hian an la fai vek towa Haitian International Airport po gang ho te control na hnuaya om to ni tin han puang zara Masa Civil Aviation Authorities ta chuan voin lama update an nei dan chuan Prime Minister in hnudona phuta gang ho ten an rama thunai na zong pum hom vek an tum na chu tuna hi chuan ha hlo tling ri lawa gang ho te hi voile khataron chathut an nei wangin Haitian police le sipai te inral ring lo lai chu mun tam taka be ania Port-au-Prince police station palilai le sipai mun pui hengemozat chu be ani boka tichuan international airport hi an lata angangai ani lain sipai te ronin tuai tharin Haiti khopui chunga hian sipai te ne na in beiton na chu nasa takin athleng juita international airport hi sipai ten laklet le antum meka heti rol hian gang ho ten nasa takin airport hi an bei boka heti angkara hian international airport Port-au-Prince sami hi man mai harem chang lawa Haitian Prime Minister rontrumna tan phei chuan ahim lo tak jata international airport hi kharani thu sipai ten an puang zui bok Haiti Prime Minister hian anram hacho san nuwa khan Kenya President William Ruto nen in biakna anaya anin biakna hian African ramzongzong te trangkhoma multinational force dina Haiti ram chanhim turin ngen na asiama Kenya President William Ruto chuan Haiti chanchua anile theina tur hian inram na thuthlung deal chu alo sign puita ani Haitian gang hote anlungoi lo lea African nation Africa khomwal puya ramsang te Haiti internal affairs a hian handon in rolani chuan anram point buaina hatok vedonani tin an puangzar zui boka mase hetianga gang group 10 vau khan na anti chuak chung hian ris sang tak noya Kenyan President William Ruto chuan Kenyan police officer sang nivel zat mai Haiti ramchunga hian Haiti khopuile munpoi mo zualte ven himpui turin thonlu ani donani ti apuang zara mase opposition party ten anmile satetan hei hi thilhim lo tak ania Kenya hian kan police officer te luzor turin kan lutir turani lo tin President William Ruto le Haiti Prime Minister Ariel Henry ten inram na thuthlung an zia chu Kenya kota dan lawani tia khinlet na an thelu donani ti an pongzar zui ve bok ani Kenya President William Ruto malak na wang hian Africa khomwal puya ramsang ten multinational force dina Haiti ram ven hin puitur hian ma an la chomek boka a hlotling don em tiro chu riat mai thai alani lawa US Secretary of State Anthony Blinken chuan African nation te inzom khoma ramsang ten humanitarian crisis voile khata ron thleng thut chu ven himpuya dan le thupek te mumal taka kenko ani le thaina turin multinational security mission chu arang thayang pera din turin halonor vemek bok ani heti lai hian Haitian sipai tele police ten an khopuiber Port-au-Prince sa gang group ten an ramlak chin le anop na hnuaya anda te chu lalet le turin nasataka an beyawangin indona boruak le inka ton na chu asang chhota hlea sarkar sipai ten chakzoka manron lak mek lai hian gang group lamte point reinforcement tin anmile sate anthuam chaka National Police Academy chu an beithut maya voile khata beithut ani wangin National Police Academy hi nasatakin anti chia heibaka hian helai munom police ta chu tam tak antlan chia anral thuam te po an chu man me ulowa BBC han soidan chuan gang hoten National Police Academy han beina hian chiang taka hriat thai china chuan police officer paruklain nunna anchanani anti mitam tak mi sangli ayat lemlo tanin atanga antlan chuana po khan Haitian gang hota hian tanin hi anti chedawanga tlan chuak ania mase kot thera thren khat chu ka hlum ania mase National Penitentiary tranga tlan chuak mitang tamjok ta chu him takin antlan chuak thaya ti chuan kot thervela buaina an siama khopui chunga dor chihrang trang in kharvek to ta chu kongka ti chiain dor ta hi anrok boka
civilian poi soilo thren khatte kotlaya an that boka Haiti ram chunga gang ho tele Haitian sipai te in ka ton na hi boruak ti so sanga ti chajol tu chu heng mitang tlan chuak te hi an ni tin BBC chuan an soibok The International Organization for Migration IOM chuan report an pek danin Haitian capital hi Indonale silai muleng vel atam na mun ber ania tharum thoa in thana rap thak tak tak mai Port-au-Prince hian atheng deuh reng boka heiwang hian Haiti mi pui internal displaced people hi mi nuai thum singruk sang hi chuang zat chu anom toa mun himlama anram chunga tho son chua ania ma se heng mi te hi hun rei tak an him don em ti chu riat anilowa sarkar dangte anon enroll anilo chuan Haiti khopui hi gang ho ten an control an hnuaya anda photanga rampumaro rel tu chu gang group G9 tia mingin vuate hian an ken ko donin han thria chuwang chuan mundanga an son chuate po hi hun rei tak chung an him thayang em ti riat anilawani tin The International Organization for Migration chuan an puang zarbok Haiti IOM chief Philippe Branchat chuan statement ati chuaka heta hian Haiti mi puitam takte tan dam kho chua ahar sa taklea lauthon na nasa taknen mi puite an kho sameka nitin le darkar tinin Haiti chiat na kanto mek hi nasa takin aso sang chomek zela Haiti capital Port-au-Prince mi puite phai chu tuna chuan thiar chua thei ani to lowa lokvek ania mun himlam pan tur poin khoi mun ma an pan thei to lowa achan chu Haiti capital Port-au-Prince hi gang group chikrang krang in zom khom G9 tia in vuata hian mun tina an hual bet vek toni ati tuntuma boina wanga sipai nunna chante police personnel nunna chantele civilian poi soilo nunna chante hi engzat chiang nge ani ti hi tun thleng chuan engma chiang takin riat thei anilowa rodel khol tele chan chuan na thok tu te chiat na thlen na hmuna chan chuan na thok tu pol te poin an hna engma han tho thei to lo wangin nunna chan zat po hi chiang kuang takin riat thei anilowa kumsang hi somni pakhata Haitian president Jovenel Moses tha ani hnuwa khan heng misual rol te hi ron pung chhozelin an ron chak tual tuala in hlom khomin pum khata anin siamta ti chuan gang ho te hian sarkar pai thak chu an thil tumber ania boina hi hunrai takatanga loin tran toni ma sela President Jovenel Moses tha ani hnuwa khan Haiti ram chunga misual rol ta chu chak takin an ron thanglian chhota ani Haiti boina chungchang hi media lampanga po kan huzau zau rang thrina ma se indona lian tham tak chuak silawin tharum thona hi chu aum deuh renga nikum kumsang hi somhi le pathum chung ringot po khan an khopui ber chevela hian tharum thona athlengna sahlea khoming hi kanlam diklo mai thaya Port-au-Prince satranga khonai te an khotrenom lok sait solena ringot po mi pui poi soilo sang ni zathum vel zatin nunna an chan pha ti chuan he khua cheng jong jong atanga chut hian zapak wazat an thattina ani ti chuan tun truma tharum thoa in ti boina hi nikum lamai khan anasadai zoka chuwang chuan mi puita torna hi alet tam takin anasajok donani antia Bahamas media in report an pek dan chuan Haiti capital Port-au-Prince kot thervel ta chu ruang troi te wangin boruak rim chatakin atom tan meka mi puita hriselna tan hei hi thil thalo tak ani donani anti Port-au-Prince hian mi puita torna chu likian le thei tolo turin nasatakin haron thleng thuta National Palace Santi Prime Minister Chenale Achevel area zau tak mai chu National Palace Guard 10 security sangzoka kalpuin gang hotel akatanga ven him tumin thei topin ma hanlameka armor truck tenen thokhoin tumain antlo po anphalo chin security perimeter zau tak an siamzui boka perimeter chunga le anhnai vaya hian mipuite local lo turin hriat tirna anti chuak boka heiwang hian Haiti sipai te hian engral thompo man an hredon lo niin a hriata Port-au-Prince khopui chunga hian ral thum hlom military grade manga indona hlom tak chuak mai thai din huna anding mekani tin The Guardian chuan han soibok ti chuan March ni som nimin Sunday khan
Haiti buena rap thak tak mai wang hian Caribbean leaders ten emergency meeting an ko hala he meeting a hian Haiti ram chunga thil thlen dan chungchang le mipui ten alowa hanom thailo essential commodities supply jongjong chu ti top vek ani boka wangin mipui te tran pui dan turte Haiti ram buena me mi ani thaidan turte soi ho ani don ani meeting nei hun tur hi voin thotan ni hi ania ma second time ain thaudo hleka wangin India time a chuan zanin vela hian meeting hi antran chau turangai ani July te tan po halo tangkai takin han soilang tel taila Caribbean countries tia han soi te hi North America Commonwealth pui le South America Commonwealth pui in kara ramte takte te om khom te ania ti chuan Haiti buina kanron soi khan khoi Commonwealth pui ange om ti zona kan dong hem hlea achana ni pa ngalin Haiti hi Caribbean countries jinga ram pakhat ani heibaka hian Caribbean region chunga hian mani rowin rela ram independent dilemlo Anguilla te Aruba te British Virgin Islands tele Cayman Islands te hi mania rowin rel ram anilova Caribbean region a hian mania rowin rela independent ram lian zual ta chu Antigua and Barbuda te the Bahamas te Barbados le Cuba te Dominica te Dominican Republic tele Grenada te Haiti le Jamaica te hi ram lian zual te ani Masan mani chok hian Haiti buena medmit tur le mipui te tranpui na thok tur hian ram hausa ani hlom lawa an chak tok lo boka heiwang hi ani mai thaya voina emergency meeting anai na tura hian Caribbean leaders te chau telovin meeting a hian an ayo palai rontira rontelve turin United States of America te France te Canada le United Nations te Brazil te chu som ani bok ani he meeting a hian engtiangin nge thutluk na an siam don ti chu khovel media ten an ngai ven ani meka Haiti ram chunga heti tak maya boina lian tak mai chok chuaka tharum thona rap thak tak tak mai thlentir tu bulpui ber chu angang leader Jimmy Cherizier hi ania ramdanga sarkar paithak na dangnen inanglo takin Haiti ram chunga sarkar paithak an tum chan hi ruihlo mga sumdona te mihring kitnapa sumdona tele bolhlo taka dan bochia sumthiang hlimlo taka siam chu anthil tumber niin ansoya ama chuan angang leader ber Jimmy Cherizier hi Haitian Special Force officer sang tak ania mase Haiti Special Force tang hian bangin gang ho hi azomta tichuan heng gang criminal group ho hroi tulu bera hian aron tang chhota an threnom ramlian jok tele ramdang ramsang sanga dan lowa sumdon na ral thuam tolruk na lama te inthurualin malak na anei chhota zela tichuan gang ho hi an chak chhotial tiala ruihlo manga sumdon na chu nasatakin apung chhoboka mihring te kitnapa inruk bawa sumdon na tana manpo nasatakin alhuar chhota zel boka First post chuan han soidanin tuntruma buaina mipui te tana chiai na nasatak mai thlenna hian engthil nge tumchia ti hi hriat thei anilowa political lama rom manna engma aneilowa social plan po mumal takin engma aneilo boka chuti chungchuan Haiti rampum pui controla thunei na le lalna nei tuma abeina hi engwange ni tang latin anjek ko mai bok